paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sige nga Raud, badaw. Agan-anad ka Wento yan. Nusunang pwedak. Adon taon ti kwartak. Kin adon taon ti pasarabok king ka. Hey! Kaadum ti pasalubong mo kanyak, badaw. Tapno adday pasikat ko kada maribanang kan marikwanang. Why, dandanan ti panagawid ko to yan. Sige nga Raud, badaw. Urayat ti panagawid mo. Bye-bye! I love you! Yes! Adun daw ti pasalubong ni badung ko kanyak. Ayos! Umapal to kanyak da maribanang kan marikwanang. Ay! Marituyan, sa dino tinapanan ni Kabadong. Tamano abulan adimi nakikita. Wen nga rod, maray. Napanan na aya. Si Muraut iti gayem na foreigner. Iso ti mangigiya ijay foreigner iti sa dinuman apapanan na ijay Pangasinan. Ha? Apay, ammo ni badong mo ti pasikot-sikot ijay Pangasinan. Ta iso ti mangigiya iti dayta a foreigner. Wen nga rod kaano nagbalin agayem na dayta a foreigner. Ay sos, nalaing ni badung ko. Saan nyo atagibas siton? No sumangpag, adun tao ti pasalubong ko. Kas kuma iti anya. Ado Ay, ikan na kaminto Depende No nasaya at kayo kanya, ikan kayo. Kas kumano pag meriendaan dak iti libre. Libre a merienda? Anya ti makunam, marikwanan. Apay, anya a merienda ti kayat mo, maritoyang. Dayta kanginaan at tinapay marikwanang. Kalm dayta chocolate drink. Ken nayuna mong itilungganisa. Ken one try nga itlog. Tay jumbo Ay, saanan. Kukom laang tapasalubong mo. Saan ko apagtatakunan? Sika maribanang no ilibrem ni marituyang. Ay, awan kwartak. Sige, kukom latan ti pasalubong mo, marituyang. Amangan no dakdakkel pa'y tigastusak kan ka iti merienda. Ngem iti kunam nga ited mo apasalubong. Kukom laang ti pasalubong mo, marituyang. San mi apagan anaw? Angel, sa dino tinapanan ni Tata ba daw? Napayadyak magkita. Di ko alam. Saan ko nakasarsarita ni pare badong sakbay ang pukaw? Sa dino nga tangagpay so tinapnapanan na. Nagabroad samay. Pwede. Ay kat, adun to nga ti kwarta na into nagbalik bayan. Siguro Apay nga aditay na damdamag idi nag-apply. Ang mga noon sikreto na. Sa bagay malanta nang gayla. Nalinay mo't siguro tinapawi. Apag isotiyo umay ko kaanakan. Naimasti si Dan. Ay, rabi imanan. Kat agmay-may sa akmanan. Ay, kailiw ko ni badung kaw. Ada tao. Ni nga tabadaw. Badaw! Adakan! Wentiyeng, idikin. Malaw may ka! Umunag ka! Sapay na gano tawit now! Iditipis si libing kikingke, tiyeng. Apaya kasta ti saom! Naatake ka kaday? Uno adda ka din diferensya ti dilam? Uno amangan mag no adan diferensya ti utag mau badaw? Iso akasta itan ti panagbalbalikas mau? Imem tiyeng. Inserenate ti gimke. Ngigsi iti isling. Anya? Insuro na katigay mo nga agsaw iti islang? Islang nga ro dayta saom? Wentiyeng. Kasta ti islang? Islang dayta? Hey, nibinigit. Nabannog ka? Malagi na nakangaraw. Ay na, ay! Nagado ti awit mo ba daw?
Na, oy, badong, nagilad ka mula ka di tasupan. Na, nagurukan? Mala, maturog ka lang arudeng, tamo ka na banog ka. Takal-kalak man, dagiti insangpad mo. Kita dagiti pasalubong mo. Nagtiti ka pa, apag iso ang nagtimplaak. Nalamag, iso nga kapikan. Anya ngay kano dagita pasalubong nga insang mo ba dong? Bagaw, asayn, tuyaw, pusit, sukati, lukaw, bawang, sibuyas, kanarmang. Kundi pasalubong ka pa'y mga raw no kastamulaan, di orayawan. Gemen ke, tide. Hindi gidi reklimim. Anya ti kunam, agsao ka man itilimpyaw. Hawi badaw, di ka mangibabay na. Saan akasta ti panagsasaum di tarwar? Agsao ka itilimpyaw. Di mo ipakat pa islang kampay idi asaw. Di ka mangibabay. Rimwirik milingin. Ditigin. Hay, badaw! Di ka pumanaw! Agsarsarita tatay lang! Di ka pa'y katagyaman taada pasalubong mo. Wen nga rod imbag lang nga abastuyo. Jak kayat tikas jay apasalubong. Jay kumamot imported Amangan mo't no inikantay gayam na a foreigner iti dollar. Ay wen nga agpaysaw maray. Awam mo imbagbagan Alakit din, Marituyang. Ingka mga laiti pusit mo, tapara mananda kami. Wan, Maray, oray gatangak no isaw. Oray siyak gatangak latan, Maray. Ay katun ngam saan kon apabayatan. Ikang kayulatan iti pangramanan nyaw. Pirinteg! Pirig! Imiigmin! Ha? Pare Badong? Wen! Shik! Handa ka di matilaw mo kinitata ba daw? Anda, agkisiw samay. Ay, tata ba daw? Kumusta kan? Nabaya ka di ka nakitkita. Napnapan ang paray. Simritik itigim kyung imirikiri. Iso akas tati sam. Tasimurot ka iti kayem mo nga Amerikanaw. Istingirig! Kwirig! Agis lang ka iti kunam. Nagdila ka dahi taga-aramidin. Pare Badong? No litra di pa nagbalikas mo. Ay, no siyak ba? Liter A. Denggam. Para Badang? Nagalas taas lang ma. Agraraman ka nga agas lang. Sige! Tinigilis tisling Sige tigirimin. Sakmay, no litra ikan ka, tata ba daw? Kat litra amat kanya ang kalinteng. Sakmay, litra O. Aw, tingkan niyaw. Sige. Do kayo do. Ugrurumon kayo. Sus. Ugun luluong kayo nga uguslong. Naa. Nee. Mudo ko yung ungkol. Kuslog bulo do to nukustoy ti punugso Mayat. Kwag! Mayat na kasta apa nagsaam. Nagpantas. Nigilis! Mayat para Badang. Agkakan na awatan tayamat gayam. Ang kain, kundi isa lang ni tata ba daw? Saan mo takas dito isa lang? Trip na nga di bayam. Unay ni tata ba daw? Sa bagay, awan mo't dakas na. Uy, awan dakas na. Uray kas dyan, pa nagbalbalikas na. Tawan mo't madingar aramidin ha. Saan nga ta marigatan tingiwat na nuwag sao? Hey, marigatan nunusan, awan bibiyang mo. Baybay amlatan. Awan bibiyang tayo. Nang runa, ta saan mo't ada tayo, timang pakpakan kan kwa na. No nga do ti manguyaw kan kwa na. Saan ta naparikot dita? Kasta nga roti kayat napanagsaw. Di bayam, ta day tati pakaragsakan na.
Aya, kasta ti panagsao ni Kabadong. Saan pa'y nga mingain may dito tersinak ka? Isu adyak pa'y nakasarita. Ay, uray siyak, Mare. Ang kasta tinakunakanyak ni Inteng. Islang a litra I kano ti panagsao ni Pare Badong. Kasano da ita? Kastoy, Mare. Denggam taikan ka iti sampel. Nagpintis ken Mary Queening. Napintasa. Naawatam mo't gayam, Mare. Kasta nga agsao ni Kabadong. Apay kanumat. Insuro nga rod kanutay gayam na a foreigner nga agis lang. Kasta ayat islang. Ayo na yan ni Kabadong, takas lagraraman. Kasta nga rod ti islang ni Kabadong. Agam ko na ni Inteng, awan parikot iti dayta. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Kasta nga rod ti kayat na. Saan nga ta amabain, akas jay ti panagsauna? Adaken ko na daytan Ay, marikwanang. Dataman mo ti agis lang. Tuladen taman ti islang ni Pare Badong. Ay, uwan amare. Gimeting kemeten iti lekek. Isiin, Mary. Imeting at itilekem. Lingganisa kan itleg. Ay, yan. Mayat amare. Kastuyan ti panagsauta. Ay, mayet itilege. Anyan. Good morning, Pare Badong. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Igpipiinitik, piri. Ipikidi. Ha? Nay, agpiwis ka mat tan, pare. Igpiwis mi tisisimin, piri. Ah. Isling tisik, piri. Ay, inka nagpadoktor, pare. Ang mga nuad ang diferensya tadilam. Wano saan? Ang mga nuag mauyong kan. Sige, ditakan. Ay, delikado. Ay, awanan. Ag mauyong san ni Pare Badong. Ni Badong kumuteng ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan, Maray. Kat, anya ngay nga raw, isumot nga raw ti istaring ita. Agasam ngay nga may takon di islang. Dayjay tumut abadaong, taipilit na ti kasjay asauna. Siyak ti mababain. Bayam kadilatan, Mare. Total, awan mat madingar aramiden na itipada na tao. Ngem mababain na nga rudaon, ibagbagada nga agraraman. Naimbag ko man no saan amaidanon kanyak dagiti sasawon dakin ni Badong. Siyempre, masaktanak mo't amaray. Paasawa laka nga rod ni Badong. Maawatan ka, Mare. Mala, kasarita manen ni Badong mo. Ibaga masaanen nga gis islang. Ibagbagada paikid din nga aguyong. Un nga rod, Maray. Hay, marurudak ka dagita at tao. Ako namlan asino da. Ay ngam saan mo idan nga ikan kanaw, Maray? Marurudak nga main, Maray. Ti solusyon dita, ibagam ka ni Kabadong, tasaanan nga agis islang. Tasarsarita, undan itiliklikodan na, nga uray si kapayon kat mairamraman. Un nga rod, Maray. Bayam, kasaritak manen ni Badong ka. Nangag mo ka day timbagak Badong. Adikan kundi islang ta nakababay nun. Nangag mo ka di dyan bagak Badong. Maawatam ka day Badong. Nangag mo ka di timbagak Badong. Kaya't mo ka day tapigpig sa akpay tagsaw. Di kinigsisi, tiyeng. Inikay. Nita. Inikay manin. Timis kami na, tiyeng. Di ka kadipay aglimpyaw Badong. Ayan nantay irgan di taon. Ergan? Anya. Limpyo kan. Ay, wento yan. Limpyo account. Limpyo account. Ay, wait paray. Ay, nagnervyosa. Isuatin marayag. Nagkamangak dito balayaw.
Ay, apay ngay paray. Nay, apay ang nagdanag ka, pare Badong. Kitno ka matin nakmit ni ti Irgan. Ergan, Kun maray. Ay, apay ngamin aya. Kuna na nga glimpyo ka naon. Asaan akong nga islang. ha, uwinan niya. Nagsublimot ton tinormal a panagsaom, pare Badong. Nanay, apay nga abinaliwam ti panagsaom pare. Kino nagmayat ti islang mo. Mayat paray. Nagmayat to pay. Kanan niya ko matiparikot ni tuyang mo ngay. No, agis lang ta. Mangibabay na ka no paray. Ay, kasano nga men, ibagbagadan nga agmauyong ka, pare. Ay, nusak paray. Awan parikot ti panagislang mo. Di oray itong palbiag mo nga agis-islang ka. Man, ano ngay ko ba? Paray. Amom, pare Badong, mabain nga men ni Marituyang. Gapo ta ibagbaga dagiti tao nga agraraman ka. Ken agmauyong kan. Ay, dagita kami at tataaw. Saan atibiyag na ti pakibiyangan da? Hindi pakasik nanda ka ni pare Badong ka. Awan mat parikot nga ure agislang islang. Oh. Ay, kasanon nga itirik na ni Marituyang. Iso ti mababain. Ay, awan mo ila tirumbang apagbainan na. Ala, pare Badong, nasaya at matno inormal mon ti panagsaom. Di kan kundi islang, tapno agkin naawatan kayo kan ni Marituyang. Papanam, Tata Badong. Ay, agawid akong guaraw. Nay. Sika ngay. Kapanam. Saanin nga islang ti saom? Ay, saanay. Namiris ko, may mayat mood lang no normal. Pin marigata na. No kasta nga islang ako araw. Unya raw, kasla kag piways. Kin pakaibabay nak magayam ti panagis-islang ka. Nituyang ka, ti adada mababay. Ibagbagada nga rod na atake kan, Tata Badong. Ibagbagada pa nga agraraman ka. Saan laday ta? Adupay ti bagbagada. Ay, unya raw. Kat may mayat mo't lang magsao ka iti normal. Nalaklaka ti agbalikas. Ngamin, no kundi islang ka. Kasla ka abnormal. Wan ko araw. Normalan, ti panagsaop. Saan ako, nga islang. Umay kan tamangan ta daw. Naimas ti sidaen ta. Bulong ti kamutay, ken tinuno at tilapia. Na, nagimasin tuya. Una, at damot tay pasalubong ko abugoong apangisawsawan ta. Ay, kito na, nagimasin. Nasaya at tasaan kan akon di islang badaw. Wait, saan ito yan? Ang mga may paturong mo kanyak ti Irgan. Dili ka daw. Nasaya at no limpyon ti saom. Taamok mit lang amarigatan ka nga agsaaw no kundi islang ka. Kun adaw ti manguyaw kun ka. Wait, saan na maulay? Kunjak kayat nga gungungit ka pa. Nasaya at Matay, no gungungit ka to yan. Agkuraray tamuging mau. kasta. Nasaya at taamom apanunutan day ta. Iti kasta, agkinaawatan ta. Manipo dita, agkinaawatan tan, to yan. Alang aruday, ingkagaon tamangan tan. Nakasaganan tilamisaan ba daw? Intamanganaw! Ay, tatabadong! Di ka ngaminin kundis lang, tasaan ka mat a foreigner. Alam, ituloy yung tagkin-kinaawatan kininanatoyan. Tapno naragsaklat ta, tibyak yun. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Ay, nagrigat tibiyag anya, kapitan. Ay, wan nga rod maray. Ngumingi na matandag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Agure ka. Ay, inruar mo mo dahi ta sagsasangaribo iti busam. Natapagpaypay na. Paypayan ka, kapitan. Kayat mau. Sige. Ay, pay napadasan ti napaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Agure ka. Uy, dalam lamiis ngem aircon Naktangan akon amang paypaypayken ka, kapitan. Ah. Malaibati kon dito'y rabaw ti labisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talagang ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, kapitan. Ano? Imbag lang adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito ya. Intend mo, kundi pare intend di kwarta. Ay, katuan na. Kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga ramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay, kat bayadan tapay mo't ani kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namadlan no nataknang opisyal, mabayadan maggayab. Anday, nakita ka ba't niya ang kalidya ruwar ngagbilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday, jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. Nadabay lang iti ruwaraw. Kita nga minanday. Nakadumog ngagbilbilang. Ay, ayabak man. Inteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnanday. Agbilbilang matlata. Kasano aya kaado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Inteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Anda nga rod inasikasok iti barangay hall. Ket no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di aja binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Ket no kuna ni kwarog a kwarta ka no di binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsim ni kwarog. Amuna ayaday ta, kita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Ay, mapanak man ijay tersena ni Mari Kuanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandag itatataw amagmag na Mare. Di tabalay na kabadong kan Mari Tuyang. Nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni Mari Tuyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni Mari Tuyang? Di na kamot inimbitaran? Damagak tumat ka ni Mari Tuyang no may gumatag. Kita Mari. Saan mat at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako Mari na di na pa'y inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni Mari Tuyang. Kasla saan na tamut ako Maray. Apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kit umay ka dito na.
Apay aya? Anya ti adda dito'y balayo aya? Ay, kat umunag ka, tapno maamuan. Ang urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Ay, bayam dahi tang uncle mo, umay kakiday. Mabitak lang dito'y balayo Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da Marituyang kan pari badong. Kat bayam Apay, dakis aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot man nagbabainak. Ay, apay nga taay ang agpaiso. Nga ado ti tao di tabalay da. Anya timakunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Nga raw. Addan kwartak apag chicks kao. Isungag subli kan tumanan na makisugal. Mabaling nagsubliak to manay. Ay, kito na. Uray pa subli-subli ka, mabalilat ta. Ang kasano ngay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo nga minibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat, umay kan tumanay. Ta sigurado, ang mga bakan tumanay. Anya ti makunam maray. Tao may gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay na, ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat aramiden dagita atat tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus, agsusugal da. Wan maray. Ang di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ini kapitan? Sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayata ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakul timbayad ko kini kapitan. Ay nagdakulon. Una, isong aguli mo kalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal dito barangay kabildatan. Ay, jak amo day ta ah. Nagbabayad kayam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Parog! Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kuwartan samot day tabilbilangam. Sanang tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastan tay. Ne. Ado man ti mapan ata o di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan tay. Tapay may. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayo. Kwartang paray. Ay, manuday daw. Ay, kat bilangin mga bay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Aguli mo ka. Ay, na. Ninayo na mo na. Ito na. Aguli mo ka. Awanin ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Agawid ak mo tayo. Wan maray. Agsusugal da di tabalay da marito yang kan kabadong.
Anya, saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isu ka no ti imbaga ni Kapitan. Na, mapan ko man met nga rod padasan. Ay, mapan ka Barang mga baka. No mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katuan Ay, mayat day tangarami daw. Nanayunan man ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man ni ti kwarta, Mangkail. Ay, shh. Di mo ibagbagakan ni Antem. Tapno saan adumawat. Apay ko mga ibagak. Amumutan ni Antem. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam suwerteng iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win Sapsapa ak alepasen dagiti trabaho ijabalay. Tapno masapa ak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan ang makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wun maray, sikreto ta dayta. Mayat gayam ti adda sugalan na dito'y barangay maray. Ketuan, Kita umanta na nga baka. wun. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay kagumatang kangarudan Ay win amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangan. Basit sa laang matay tayin listam. Nainayunam ata ado mati kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na agmalmalam ka ijay Ado nga ruti pag-iistoryaan, may. Ay, agure ka. Anya day ta nakasupot nga igemaw. Ay kwa. Inutang ko da ito'y iti tersenan ni Marikwanan. Imutang ka manin! Ay katuan awan nga ron kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan Masapak arumar. Iso ang masapak kamot nga agreeng. Tapno masapak akmot amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amom ka de, no sa dino ti papanan di antim abanang kwaraw. Saan ang kail? Ken uresi ka. No kasapulan, ken biruken ka, awan ka. Apay, papapanaman. Daglang mo ti paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka biruken. Ay, mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birok-birokan. Uray ni antim, kat birok-birokan. Ay na, marituyang. Nagadumanan dagiti makisugal di tabalayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida diti tersina, kwan. Kawun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan, nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal di tabalayaw. Maamuan na ano ibagam. Ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kinianti ng agsugal. Kano ko namot ang binayadan yun ni Kapitan. Katuan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Samot kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa ni Banang. Ay, kasta aya, Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon
Imbagla aliw-liwa na mo. Matiti ka nakakit na suro ng tagsugal. Mga abak na nga may, kapitan. Ah. Kun may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agin di amaw, kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuham day ta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, ina kaya banda kwaro kan banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray! Di naklapdan. Taumay ko ay banda kwaro kan banang. Umay mo ayaban kat madabada pa ilang ang makisugsugal. Hay! Nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta pare. Kat binayadan ka mo tayo. Manungay, jimbay bayad may kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, kapitan. Talaga lang awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak day ta kwartam. Di dak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya ka mo tin, kapitan. Awatim ka din da ito itid kukan ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugi man ang tiagsugal. Ta siya kon amis mo ti agayam iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget ka mo tin, kapitan. Talaga nga agungetak. Noy bagak bawal. Bawal! Kasta kapitan. Nasken lang atak daram ti saom kasi kakat ngarod ti kapitan. Ala sige! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti day tamaray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak maray. Uray lagpay-payapay akas la kandidatong agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta ako maritakad. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni pari badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, jak kaya ti aglugan dita tricycle mong aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayak nga aglugan dita tricycle mau, ke nakadadaan. So kataman nga may, nakaamamak ti aglugan, ay! Una yan, nagsakit matan ti pa nagsasaom na natuyang.
Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nang gatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. punay kamatan. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya't ko ijay nangingin na tersina, maray. Nangingina, Puro amin saglalaka, lagi talakom. Saan magngarod na naimas? Kita ay man lagi tilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramaramanda. ipanginak man laangan dagiti lakaw. Ay nadandan ngawan gumatang, naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo ka basol ko kan kuana. Kinuag dinamag dito'y barangay nga ado kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba't? Didamam mo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam ja imbaga ni Marikuanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di utultula din dagijay. Talaga asaan anasayaan. Ayan ni Uncle Kawan, tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudno mo't kit di Anggam saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan, tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni Nanam Atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanya. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ado ti kwartada ko naman, tay. Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akan na yun da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ti araramidan da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Ay, kas tagayam. Kunada ka na yun da kano ang mga habak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalan da. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit de? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngam ita, nakatakder ka mo't taon. No makita dakdagi ti tattao anak katugaw di tasangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag shop-shoppingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito'y tinagot utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Urayat ni badung kaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan di taparadaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak kataptapaw. Ay, Stone! Di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da ti tersinak. Kat siyempre ay talaga natapok Ita pa'y nga gururay ti pagluganan tangag pailay. Apay nga, ngawan bala mauray tan. Kun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dajay nga, tricycle. Ayan na. Dajay nakaparada, ija paradaan Kuno di tricycle ni Kwarog dayta. Isumay. Ay saus, jak kayat apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag mo tiyada. Malaksid no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak.
Day taki din nagdaan ti pagluganak, ha? Nakamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak edi na minsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay, siyempre, adugayam ti kwartak. Aduang ang tricycle lang mo, tikabala mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya, Sugal gayam ha. Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon ka no ang mga abak ni nanatuyang, Angkyle. Nasayat ano kasta? Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakopak ang barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga bing agsugal diyang ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdag sang siguro ati do sa diyang ilay. Siguro ah. Kasano ngay no matiliw ni nanatuyang. Maka mo damutin ano matiliw da. Aw, makitam ba daw? Nangabakak manaon. ay dah, naglaing ka talaga tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing ha. Kahit umay kanto manan makisugal. Kituan na. Dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay kahit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay da tara pa mong aeroplano. Ah, helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter may. Asino nga tag-drive. Jak mo'y amaw tag-drive iti helicopter. Taywanan niya. Mabuti nga tupay nga aglokan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siya. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Dedoy. Ay, Hold up, hold up. Nakatutokin ka tayo paltog na tuya. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, anya nga taramidan tan mo. Ay, kadidad mo amin din na. Tapno agbyag tapay itin na paot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marituyan? Di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha! Kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimos da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam na siguro. Ay, kaasi damot ah. Naglastog dan tumit. Naparam magdapay ko nam ah. Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta Stanley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay da, permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Di ko arog akaan nakaka. Ay, so daytan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marito yang kan pari badong. Iso api na baronan ah. Ay, ka nasaya at no kasta ah. Kat padasam at taglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Dahak dito, Angkyle. Itulod mo ni kagawad ije na na. Wanang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pay. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad aktaon inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbaro amin ay. Nakita ka din ni Mari Tuyang. Jakto pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up da kandi ka ba daw? Saan dan arimrimwar iji balayda? Mabaindan ah. Ay, rumwardan to dagi jay. Ay, saan da kat amabisinanan? Jakto ida kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Tasinaktan da tiriknam. Ay, permi ah. Dandaniya kag sangit ide. No saan da kumaana lasto? Saan da kumaana hold up?
Marituyang, itay kapay alabas nita sangwan na titersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka, Maut. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga sitgan na. Ideado ti kwartam. Malaksid nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi day ta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, maray. Kat adda Umutangak man nga rod. kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tangag kayong. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamo. Apay ti kunam, kabutang ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day taigam mo agarapon. Tumay kalaing ba kumustaan? Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abuguong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigam ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, Maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam ko namat ni Maribanang awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna nang awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asi kada kamay. Ay. Di ka agsaw iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, Kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan, hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Marikuan Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anas ken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Katuwan di ka lamaas yan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No andaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka di tabalay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikan iti bugoong ken bagas. Kayat mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmadla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulan da, nasingpet da. Ngarud iso asyak, sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta, tanarigatan, Maray. Ay nanatoyang. Adda man, wano awan kwartam. Naskan, anasaya at latta ti ugahin. Tapno na anayas lata, tiingkay panagkakaarugan.
Ala sigay! Di dan tinagibusan ti sa walipay aparang!